Ole, lirtute, kalaulam levek chawa. Ole, kashe nga video masanama khanin mizo box sarte. An kochin, an du lau chunga, alo fo luite. Le, an taksa ing mulai alo khoisak tu te pok. Kan shiani ka, kami chung changa khanin memorandum aron ti chuaka. Aizawl District Boxing Association te chuan, puyan ti takzeta, tu chuan ron siamane. An tu chua chuan tihin aron tar langa. Chan chin busang shang le, TV News sa. Kan mul le kan shetangen, mizo boxer me chia pali telaka coach jet kholo na awanga boxo ek kesa FR thelu nia thuthangom hi Aizawl District Boxing Association te chuan poikan ti takzet hetinga kan boxer te chunga moilo taka chet na hi alo omani chuan thilti swal tu hi chui choka achunga nataka shemna amu theinan child welfare committee te police department le kan sarkar te malak na hi kan thlopla ne Secretary Aizawl District Boxing Association Aizawl Mizoram tin thuchonon siamani awan samnap khathianin aron 5 bike asam choklol maya July ni som pakhat kumsa ni som ni panga LRB tlanga ti hai mi huan ka sam faya aron 5 bike ka sam choknol maya aparthi engine le akele number plate om to lova anai tuemo anai tu sia kanom chuan khonga ronge inventorin kanin ngene kan ngai ven lo nia kan lo da son the thang ani poin kain hrithiam don nia khonga ya in theina pianga milo poster sak don nia tinaron posa grupa ti hian hoi hian number talang tel bokani MSU lam hianin thudik lo tun nairon viral hain om tinaron soya Burma mi MSU shoi to jinga lom nin antar langa atlang nen tarlang thlapane helpol uniform ni om tak ahak lai tarlang tel boka Tihenaron posani MSU in tunhaya social media amingron lang William kumsang ni somni pani chungkhan chinzer laira thlan harsan tokte boipui turin rotani thuan talang himi chungchang hian ama hre cheng tu pakhatin aron soitel boka chu kan chiar ho bokonga chumi kan chiar ma chuan an thoji yakhi an chiar chuak ta photila social media in puna diklo chungchanga MSU thu chua Mizo Student Union MSU General Headquarter chuan tunlaya social media sai sanga thudiklo manga inpu na ommek puyanti thuta langen Mizoram puile khovel mun sanga zofa te hriat turin anoi tarlan ang hian thu chuan siam pakhanna zofa te hi kan du wang nelovin ram pathum India Myanmar le Bangladesh ate than a obe kania ramshan sarkar obe noya omri maila unaw kani na hi vongnung reng turin MSU chuan khovel ram sanga zofa te ngena ramin ri nei ma se namin ri anei lo ti hi MSU thuwan an reng ane point ni na tun hnaya Myanmar tol chung boin awanga zona tlak unaw ten kara in shet thim lo na le ral thum lek na hial atleng he MSU General Headquarter chuan puyan ti takzeta remna hoi zonga kipen zel turin Myanmar chunga zona tlak pol sang te MSU chuan angen takzeta ne point thumna kumsang ni somni panga march thla khan manipura kan unaw ten kara boina te nawa choka he boina chem al thei zonga mithen khaten social media thule la an nei chu MSU chuan tha atilawa zona thlak nam sang ten kara borok thalo siam tuma mala nomnia a hriat boka wangin kumsang ni somni panga march ni somni pare khan cyber crime police station a FIR theluta manipura kan unaw te pum khan tora MSU malak na hian tun maya Myanmar tol chung boina nen inzomna neilo point lina Myanmar tol chung boina wanga kan unawra thlante hi MSU chuan thei topin aloboi pui thina heng kan unaw tan hian America ramatrangen foreign aid medical equipment te chalo tin thei topin chomdol na athok thren hetiang thilboi pui ani la hian Myanmar lama kan unaw te le zirlai pol kan thop pui chin student union CSU te phungboma som thin an ne tunhaya social media mingron lang William hi kumsang ni somni pani chungkhan chinzet lairal thlan harchan tokte boipui turin rodania ani chawlo po MSU hian kanchin unaw pol sangte thlaibik omlovin arem chandan angin athopui thina ne poining ana kumsang ni somni pale tanga hroi tu thar kai hroina noya MSU akal atrangen Myanmar unaw pol sang he MSU chuan thopui alani ri lawa tranpui angeina ero chuan unaw tan theitop chho turin ain hongreng ane tin poson siama hetil chungchang hian ama hre cheng tu ni soi papakhathian in thian ran soya chu kan chiar chok hodon ane papakhathian a hre chen mel veu maya achungchang a thil cheng a hria ti te karon chiar chok honga
chu thil tang chuan kan ngei dan thlem te te po kan tel theng cho heta mai chi pakhat hin a hriat chen mel khop mai Benjamin Suma kan hrianga tho khalai ron lar chiam mai kha khapa manager po khalo ni ve to bokane aming tak tak po amang lo ni mo school kal ho vek kan nia engtin nge MSU wa obi helani theile Benjamin Suma manager ni thin kha ani boka poi falam thing kha tho hian mizo ho hi min musit the khop mai college kan kalai khan chin national day kan mangin mizo ho chu china intel velo foreigner in ni kha inram mizorama ho vek ro tin min tong khum then dil ro chu ana ve du thin khop mai tin ron sai ne heting aron soi chongam chuanin azong zong chon ton mulum kan ti theilawang achan chu athil treat experience te athil lo ton to ta tangin aron soi tel bokania chu mai ba ka college kal ho thina ni thu te poron soi tel bokania Benjamin Suma kan thawanga khami manager ni thu te thlengin a jip chiar lia hai ta pakhat hianin MSU hi falam nam bil ke hroina ang lekane FIR po mizo tong mangtelaka chau tinge FIR an thelo se falam lam mede telaka engwanga FIR ve lo ngen ne MSU nam bil pol hi kan dulo tinaron soini pakhat hianin heta pakhat hianin ratlan boipui turin ratlan foreigner book an roti na hami tinaron soya ti chuan heta pakhat hian ka report to kai chuan hei kher chu MZP hian to viau mai ka tan wanglam ni lawin MSU hi tero organization in ang hei kher hi chu ngeidam the ni lo tinaron soini chuan heta pakhat hianin Mizo Student Union Mizo Zirlai Pol English version le Mizo version hi omsan khera thulame woime te hi Mizo tong chuan thalai Mizo insui khom ti na angania MSU le MZP omsan atul na kaselo politician an lau boxi an tang kaidan aboi thlak tin pakhat hin ron sei ve bokane ne thil reng chu athlam veke motia ngei tona film takan man lai po hianin a chet na lai a that tok lo na lai mi thil chik mi ten an lo hmule thina heteng mi te wang hianin ram te po hi ma son na thlem thlemin om ve pha thina ne amaro chu hetil hi atopic hi a serious ang rang view maya ngei to po ti thoya heta pa pakhat hian tin ran soya MSU vela hi o Burma ming le Mizo ming nei kop theite an han rot vel chu ania le Indian citizenship te kha lo nei dei to mei long mo nama chen ang bokin Indian citizenship nei tura hian strict takin kalte se khoi training nge ba certificate Mizo ming pa ngai anei veng ngei sia anei thei ti po chui chu angai ni cho tin ran sai ne atien ran sia ratlan boipui torin extended OB le ral thuam keng foreigner GS in ruata mo ani chuan athu thuin inom ti na me engwanga khang youtuber te chunga FR kha thelu nge ne ale lam social media site tongkam du tuilo jok le Mizo tongpo nolso tu telaka khan FR ngam vedonem in soifia na hi Mizoram le zarong puite hian kanwa pompui mel lo cheuwe tinaron soine ole hetil chungchang hian ngeidan tam tak te po piang oma kan ngeidan te point ang lo thup mai the thang khat cho hetil hianin a thazong nge a chezong in ngong an yang ti cho kan clear zel phodona ne pochuni se khati chen jong khani se clear to te ka channel hlom tak milo en sak wang lom thu ko sia milo en sak zel turin karon som bok chewne